Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maya katita yang ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu abi teruyan mian gaknat gian su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yang diteruan. Kana rajulani fi bani Israel. Adna tigiana dua katawa mama apa dikumbawa ta'anu Israel. Mutawakhiyain ginawai udina magari fakana ahaduhuma ayabtadu isakiran na yudnibu dim beradusa wal akhar asok man isakiran na mujtahidun fil ibadah barasimba udina mana namar siko simba siko Allah subhanahu wa ta'ala na ayabtadagyang kutuwa barasimba na maintain niya ang pagkailayagang gotuwa pagarin yan si ko kambaradusa na din yan uditeron akser tilda katigin di katigin din dusa na miya kaysa na mailay niyan udi na miyato niya nagyang gotuwa pagarin yan sa dingga lubog sa dusa mangorip Allah na pitero yan akser tilda katigin di katigin din dusa. Nanto na ini sembaga yang uta baradusa mangorek na Allah. Tigyan na khalini wa rabbi. Dia kung adna tigyan tutuli ka. Ha? Kasud na tigyan so Allah Ta'ala mata orakan. Abu'ithta alayya raqiba. Pamatigyan na baka tigyan susubuwa sa katutuli kang karakan. Di na kapupagi patang arakan. Nanto na ini sembaga yang uta barasimba mangorek na Allah. Wallahi. Ibita tigyan si ko Allah. La yaghfirullahu lak mata ana dir kana natigen ni iprina wallah o dia tigen na diga tigenan baka sulun wallahu ta'ala ko surga yan anto na miyan betad mangurip na Allah faqabada arwahahuma nakin wa ansiran wallahu subhanahu wa ta'ala saniyawa dinamya mata hisiran mangurip na Allah fajtama'a inda rabbil alamin namya katuna siran o hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala ukad na niran rabbul alamin. فقال الله نبيتر الله سبحانه وتعالى لهذا المجتهد yang tawa barasimba أكنت به عالما bagat tigyan lebih matao si irak na tigyan udina so mapapada lemrakan udina sa ko penggalubag ko bagat tigyan katawi udina pitar من Allah أو كنت علي على ما في يدي قادرة bagat tigyan magaga so mapapadala marak na tigyan urina kapabad na tigyan na kaparka sa gyang kuto pangilubok mo waqala lil mudhnib na pitirok man wallah si ko baradusa sama no to nagyang kuto barasimba na sa gyang kuto kapigisiro no Allah ala kisembagyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na pitiro Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto baradusa idhabu fadkhulil jannata bi rahmati sungarod na tigyan, nasuldikad na tigyan ko, surga kang sanggulala na tigyan, si ko limo akan. Suldikad na tigyan ko surga, sanggulala na tigyan, sa limo akan na tigyan rakah. Wakala lil akhar, napitarok man, wallahu subhanahu wa ta'ala, sa gyang uto barasimba, idhabu bihi ilan nar, he tigyan mga malaikatakan, waan yus kanyan, sawitan niyo tigyan si ko naraka, mahurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na piyan utulur tanong Abi Hurairah radhiyallahu anhu na madakalan dauan na kekuatan ron maurip Allah. Pada sa kekuatan ron maurip Allah subhanahu wa ta'ala na so kang giginawai si ku agama Islam uli na kang giginawai maurip na Allah na pada sa mga shay mga pipiya uli na ipupanguyat o agama Islam maurip na Allah. Pada man maurip na Allah pasibut nun na so kiyad na wallahu subhanahu wa ta'ala si kumata mga tao na bida-bida sa daradat. Padikira nagyang utabara simba na padikira man nagyang utabara dusa mangorip na Allah. Ikatlo asibut nun na mataan na so tuma uli na kapang tumay si ikotaw na tanto ama panid si ko baradusa mangorip na Allah. Biti sabab, yang uta baradu siya,
na so kaya pangusyatiron agyang ko to barasimba na simbigyan agyang uta pagarinian at tigyan na baka tigyan na susugwa sa katutuloy kang arakan o di nga kay ipatang arakan din ang orip ng Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa agyang ko to kasakit akapagpakatanaihan sa ginawa niyan agyang ko to tumon agyang ko to barasimba ang orip ng Allah pero nasibot nun na igilatigyan aya kaya pikiran ka sa agyang ko to kapambagay nga sa tuma si iko padre ka, uli na salakawar ka, uli na si ikaw padataw, na o pamakabangad pumaging sa tuma, na bedin, katanga di sa pamikiran ka, uli na pamikiran ka, na o pamakapamang tumay ka, na bedin pumagumanuman, nagyang kotuwa, din yan di kang galubog sa dusa, maurip na Allah, uli na marata, na falwajib na ayat tigin na paliwat, na nagyang kotuwa tigin na dingaon, kapang tumay. Ayaw pang tuman ka na kumanan bud nagyang koto dinya di kanusa. Aw di nga pang tumay na di kumanan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Aya panduan suguan nagyang koto di tanong di kapailay sa ukit sa andaman ya ikap ke nagyang koto marata uli na kap ke lebatiron maurip Allah. Kenapa gyang koto di kapakang ganabag sa kap kumani ko marata maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman maurip Allah sebut nun na kailangan si kutaw dinian di panulon so agama wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutaw kapakaperangay niyan sa kasabar mawarip Allah nagukala yan pasensya mawarip Allah subhanahu wa ta'ala lagi dagyang kutaw katero agyang kutaw sa katawama agyang kutaw pagarin yan mawarip Allah subhanahu wa ta'ala kapakatero yan wallahi la yaghfirullahu lak at natigyan na ibutatigyan si Allah kan ka parilan wallah nagyuto na ini kararang iton wato Allah subhanahu wa ta'ala na aya sabab sa katiruan niya rumaurip Allah na sagyang ko to kaya kurang iron sa kasabar uri na kapasensya maurip Allah subhanahu wa ta'ala padaman maurip Allah sebut nun na langwan o mga tawa di pupaparwa uri na anaday ang kasi sinabutay na makapatutu na siran sa alungan na maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala. Paduman maurip na Allah sebut nun na so kanala uri na katumang di uri na kateruan utaw sa katawan niya nagyang ko to ilmu ami gagayb maurip Allah na paduto sa kambarado sa si Allah uri na kongker si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya sa mga siya kigayib, na ayabu ang matauron na Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mga orip Allah, ay sabot nun, nagyang ko to baradusa, nagyang ko to kateroon Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadkhul al-jannata birahmati. Nagyang ko to nakatero Allah subhanahu wa ta'ala, sagyang ko to barasimba, at tigyan na idhabu bihi ilan na. Yung mga malaikat akan, kung anius kanyan, sabitan niyo kung naraka. Amata naswallah na ghafur na ana aparila rahim nagutan to amalailim wa shadidul iqab nagutan to ang masakit agyang kuto sikseen maurip Allah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatero yan inna Allah khalaqa ar-rahmah mata naswallah na ilad niya so limo di nakakalimu ay yawma khalaqaha si ikugawi ya keadaan yanon sa mi'ata rahmah sa magatus kadaradat alimu pangorip Allah fa amsaka indahu na ayal yang bayanon sa ginawa niyan maurip Allah na 99 rahmah siyaw kudu ako siyaw mangorip Allah subhanahu wa ta'ala wa arsala fi khalqihi na aya ini pakawitianon si ku mga kaadnian si ku kalindaniran maurip Allah na rahmatan wahida nasasati man alimu ini bagay niyang kiran adilan din dudulunaan yang kutu alimu na sira gitu panay di kakalimu yung mga tao maurip Allah falau ya'lamul kafir upamati Rasulullah kakatawan o kafir bikulli alladhi inda Allah minar rahmah upama kakatawan na tigyan o kafir sulangwan alimu mapapadalong si Allah subhanahu wa ta'ala na lam yayas na di natigyan kadaan sa sadig sa kapakasulbihan ko surga. Maurip na Allah.
Walau ya'lamul mu'min, o pamapmanatigin kakatawan ng mu'min, so, mapapadalom ko Allah subhanahu wa ta'ala, o di nasiksa o Allah subhanahu wa ta'ala, na di natigyan, mapia ginaman yan, o di na di natigyan, mapukas ko po siya, nagyang ko to akalakihan si ko naraka, mangurit mallahu subhanahu wa ta'ala. Walindan wa Allah subhanahu wa ta'ala, pwede ko mga taway kalimu yan, nagupul makalidas niyan ko siksa yan, mangurit mallahu subhanahu wa ta'ala.